koliko ljudi troše novca u takvim restoranima? Pa to je dosta onak jako veliki široki spektar. Na primjer, ne znam, idemo na jednu stranu. Sad sam nedavno bio u restoranu Francen u Štokholmu, koji je jedan od najboljih restorana svijeta, 3 zvjezdice. Bila je jedna grupa od 8 ljudi. Oni su za tu večeru potrošili 100.000 eura. Njih 800? Njih 100.000 eura. To je recimo maksimum koji sam čul. Naravno, tu većina tog novca odlazi na vino. Ali moramo znati isto tako da kak je kuhinja i sve to postalo vrlo popularno. Mi tu imamo jako puno i studenata, food entuzijasta koji putuju svijetom da bi išli, planiraju godišnji odbor da bi išli u neki restoran koji nisu imućni, nemaju novaca, šparaju cijelu godinu da odu u restoran sa 3 zvjezdice, znaju da degustacijski meni košta, ne znam, 350 eura, wine pairing, pariranje vina košta još 150 eura i znaju da imaju još neke malo za tip i to je to. Meni su recimo to najdraži gosti. To mi je baš ono toplo oko srca, sam takav ja bil jako dugo.